Jej, preko 1000 subscribera. Osjećam se tako ponosno. Znam da to nije puno subscribera, ali meni jako puno znači. Vaša podrška je fenomenalna, komentari su vam fenomenalni i moram vam se i ovim putem zahvaliti. I to ne samo tipkajući vam pod komentare, nego i ovako preko videa. Hvala vam na svemu. Ja bez vas ne bih niti 5 videa iz Australije objavio. Ali kada vidim ovako prekrasnu podršku, kada vidim da postoje ovako dragi ljudi koji bezuvjetno šire radost i pozitivu, stvarno ne samo da mi bude tako toplo oko srca, nego nisam očekivao da ću se ovoliko uživiti u ovo, ali stvarno to mislim. Toliko mi bude toplo oko srca, naprosto samo imam potrebu uložiti što više truda u ovaj kanal kako bi vam mogao pružiti što bolji užitak gledanja. Bok ljudi, ovdje je bio organiziran jedan event. Bok ljudi, ovdje je sada bio... Bok ljudi, Kao što ste vidjeli, kad zna biti takva muka raditi ove filmiće. Inače, ja sam vam se vratio prije 2 tjedna iz Indije, još sam uvijek pod cijelim dojmom toga putovanja. Iako sam bio svega 2 tjedna, imam toliko iskustva, mnogo prigodnije kada već pričamo o Indiji. Dakle, iako sam bio svega 2 tjedna, ja imam toliko iskustva da imam osjećaj kao da me nije bilo ne 2 tjedna, nego 14 godina. Misli su mi radile na maksimalnom kapacitetu, toliko sam toga iskusio od buke, samih očiju što su sve pogledale, mirisa, okusa od klope koja mi je bila naravno perfekcija. Samo da kažem da sam se doma vratio sa cijelim malim koferom, onim koji nosite u avion, prepunim indijskih slatkiša, grickalica, začina, hrpa toga. Otprilike tako vam je to izgledalo. Hrpa grickalica, čak čips od tog nekog masala, začina, hrpa leća, začini, dalje grickalice, neki keksi, još imam neke slatkiše koji su načeti, hrpa toga. Ako ste imalo mislili da preuveličavam svoju ljubav prema indijskoj klopi, ovo vam sve govori. Ja mislim da ovo graniči sa blagim poremećajem. Dakle, ja sam se vratio sa puno više toga nego što ste sada vidjeli. Podijelio sam nešto, a puno više toga sam i ja potrošio do sada. Možete sada vidjeti jedan video kako mi cucak preskače preko toga. Meni je baš jako slatko bilo. Naravno, non stop imam i dostupnu, neku zdjelicu prepuno tih grickalica indijskih ovdje po stanu, dobro, sad ih imam samo 2. Ali, ja toliko živim sa ovu klopu, vama. Ne znam, hoće li vam to ikada sjest, ali ovo graniči na rubu bolesnoga. Sada nevezano uz Indiju, što sam si još razmišljao, kako ipak trebam promijeniti ime kanala. Jer za par mjeseci će biti skoro, pa godinu dana od kad sam se vratio iz Australije. I dok se ja ponovno ne vratim, proći će toliko vremena da mi nema smisla više nekako zadržati ovo ime. Bolje, nisam više niti u Indiji. Govorit ću ja i dalje o Australiji jer mi je ta zemlja nešto najbliže utopiji. Tako da bez brige sadržaje o Australiji će biti na pretek. Oko toga mogu stvarno u nedogled pričati, ali u međuvremenu ću raditi neke komentatorske filmiće, neke putopise, informativne klipove, tako nešto. Tako da ako imate neke sugestije za novo ime kanala, pomozite bratu. Iako za sada nemam u planu nešto putovati, nego više nekakve informativne filmiće raditi, dijeliti misli, neke ideje, iskustva ili davati konkretne savjete. Tako da slobodno podijelite i neke ideje o čemu bih sve mogao pričati i raspravljati, sve što vas zanima. Što još reći? Pa točno je 2 godine koliko traje ova moja avantura na YouTube-u. I evo nas, došli smo. Bok ljudi. Kako vrijeme leti. I još jednom vam se moram zahvaliti na silnoj podršci i na tome što me pratite toliko dugo, koji god video da ja objavim, i to od početka ovoga kanala. Uvijek ste bili tako pozitivni i podupirali me u svakom filmiću da ja ne mogu vjerovati da su ljudi toliko dobri. Stalno slušamo na vijestima i čitamo na portalima neke najgore primjere ljudske zloće i kako smo non stop hranjeni tim vijestima, počnemo vjerovati da je to i realnost. Daleko od toga da to nije dio realnosti.
nije mi to poanta, nego želim reći kako postoji i druga krajnost. Takva pozitiva i takve riječi hvale i to zbog ničega više nego čiste dobrote. Ja neće često kažem svojim bližnjima, svojim prijateljima, rodbini kako toliko dobrote postoji i kako je toliko izražena na ovom kanalu i to od vaše strane. Mislim, ovo je malo za razmisliti, stvarno iskreno vas ovoliko hvalim. I ništa, sad sam se raspričao o svemu svačemu, ovaj video je nekako bio zbrda zdola, ali da, nekako došli smo do kraja ovog videa i to je bilo sve. Vidimo se do idućeg filmića.